pek tu te lali swa Krista mingin chi bai atharin kan han buk chewani tun trum Krista awanga lotling te ti huna hian Reverend Dr. Vanal Chuan Oma Aizol Theological College ATC Principal Nimek komna kan han nei dona ani kaltlang hianin malsom na thar kan dong nge yang ti kan ringa ngun devin lo ngai thain lo en ula local son lo ula ti hlok na in chang nge yang ti kan ringa ni le hei puchanom kan hne na iron oma wangin lom thu ka han shil masa chia enge mo chena tang khanin interview tur hian kan hel chia ma se I buai ve boka tin enge mo kan soi veng le te kha in ti deu hleka ni ma se kan ri ro ron lang wang tong trai kan di hi chu pathian hian min ti hlo tlin sak thina voina hlo tlin na kan huwa kan lom hle ni he ma sabbera chuanin in chung ko chanchin kha family background han tan ve photila khoi kho chuak nge ni a ti te ti khan nge nu le pa u naw te mo nu pui fanaw te khang khen khan min han shil phot te che kalom le mai voinia faith ministries in interview te min han nei ve amero chu ne a pe hel dan hi tlem chon ka zong ve de lekani a chan chu mi hlo tling te Krista awanga mi hlo tling te hozinga hianin chirtel tura ka in ngai lowa a Krista awanga nung ti lai kha chuni mai seng chuanin adan dang de hlo tling ti lai ta ka ka tel ve lo hian ka khede chu wak chuanin a pe hel dan hi tlem in kan zong dewa ma se hei vain nia remchang in kop khomin remchana min siama min han interview very good mai hi lomom ka ti hle pathian bingin faith ministries nena long thu po kan soi ani family background han ti hianin chung ko lo chor chuana han soi tur hi ropui takan nei khan lova amero chu kumsang khazakwa somnga pani march ni som ni pathuma khan khovel eng muve turin pathianin Christian nu le pa kara pathian zara kalo piang fe kapian na chu samphai khwa ni kapa kha Gandhi Memorial High School din tura samphai lama board nan somna khanin nupui ta khan nei ngal ve ta chuan khilaya samphai British havina lalan siam chop lalin tha chong po ni ve lem lo chon chim lal lu seya fanu nau pang ber kha aneya sai khumi nia chumi chu nulian vak lo ania nawa harya va ke afama saber kha kani boka chu wangin min han rin pokha harle maya ti chuan nilenga aveya nawa veya anin boy pui to nu khanin doctor doliana man rual nei lutuk lova khilaya dispensary ngak tu pula khanin han ve chhovene zanan khwa an san khwa tlaiwar le don trep to jing lamdar li le chan ve vela chuanin kapan he na khanin now hingei du zo kang anu tia chuti lo chuanin kanu kha thi do tho thovin a hreto chuan piang lo ngai nan trap lo an tia lom atia ka pa chuan ti chuan kanu zok chu chan turani chuan ke chu chan theilo kani don ti na anita ma se atop nan ti in for sep man ro nei chun khanin an try le ti chuanin kalo piang ve ta lol maya chuanin kanu u hianin la min pom atlei chho tang heng he kapian dan kha arab thakin ale lama chuanin pathian khongai na lo lang kha anasa boka achuan ombok si chuwang chuanin kanu mani chuanin minga po van lal chuan oma ni ro se kan pathian hi chuan ome mai atia chu kaping han phua chan po hinia van lal tel lo hian lal tiri te kaping hian lam thina lal chuan oma ti te ka ui thina van lal ti kher hi ka du deuh thina
chuan pathian chuan omzia keima lo lang akha aro pui katia kanule pa poin dam chunga rongbol turin pathian rongbol turin hun pum rongbol turian min lo hlan ve ngal nge ani kapian dan circumstance te bang chuanin chu ti chu a Krista wanga hlotling te tia po ipian dana tang chuanin telom reng ni chu pathian chuan om mo pathian hi zong a chuan ome ne ti chuan nu pui fanau lam kha chuan unau upaber kani a unau paruk zinga au paber kani a mei sia pani la mi papali kan ni chu chuan kan pui hi ar laurin pui ania apa chu ar deng thuama tu ma mi zo union thin pusap rong ate ho ne na lo khel ho thina kha ani a tun nuwa ai congress lo piang chhota hi u hola tunen hianin an lo din hawani lo ni tak chu kan pui ania fapa panga kanei ve a ka fapali na hi well zapiang bera hi ni a pian a thave tho na in dam lo na takina tlak buak chhoti ila ti chuanin fa special tianga vo big fa kan nei ve ta nge ani tak chu papa lir panga ani mo panga pui op tha le nei ani le zirna lampang hanin zo ta chu in ipian hi min rongbol tur hlan ngali ni a kha khanang ma hian om ngal nge chu mi lampang hoi chuang lo chuan hemi i zirna pa ngai ki meyang academic lines pa ngai hi zo cho thot eng khalai ve la kha chu min hlan na chu min fil ngut boka kanu le paten karil ruwa re ngai lawa acham renga tin rongbol na akalu na chan pui takapo hi kha khachu ni in ka ria a chuti lai ro chuan ne le kha te kan lo zir chhove a ti chuanin champhai tangin sial ho kamin pem pui sial ho ka trai kortha a kortha tangin aizola hian sakha ko somru patni khanin min lu puita a chumi ma chuanin kapa hi rongbol tu ani ve deuh thina wangin khana te thu soi thin uparem kunga nena in kop deuh chot thin chandam thu ten soina sa a chunga chuanin larkina in larda te hian soina sa khop mai na upan lai khanin chung te chuanin khovel laliso Krista local le hun turte anti ti pui bera hianan manga midang te pian thar tir tura thane man ngai na len man mo na po hi khanga wang khana di ber maya ti mayang laliso Krista hi local le thuai do na di ti lai bor vel hi mumanga tum tam tak chung anti ti te chuanin I swa local le hi min man tira vana hian kalau kai ve thailo mai min lor san de vexel mai chung ta chuanin min timang ang fo thina nia school pa nga ya chuan ti khan kan lut ve zela helaya aizola matric kan han ti chho do na ta khachuanin St Paul's hianin kalut chho ve a ka lu pui ta chu hei pafel tak tak rongbol tu thatak tak te an ni loma upa professor lian zela te pus lal thara IS te Dr. Sankima te ho te principal Aizol College ni to atuna chane heng ho te hi kasir pui fel tak tak te an ni a pathian thu lampo atlang pui chuanin kan ngai tua ti ila aniang chumo amero chu ni te rol lai khanin karon pian thar ve na de bera chu sang khazakua somruk le pasari somruk le
pasari kan sa ko som ruk le panga kha ani zo ki kum som le pathum kan ni chho hianin karon piang thar ve hlol la kapian chho pui dar hla achu o mangai na soi thiamila nazaret isu angai khati kha ni a mitam tak chung hun lai lo pian chho pui po chu ni ome katan huana trong trai nang ma tan po trong trai ti hla an saklai hianin kan inan leng khoma chimi hla chun han sakkanin kalau in ngai to fo thin na enge ni chandam kan ni dan hi ti kha ka thiam lo hle chu ta po chun no pang deu chu kan ni kaman vak lo deu thinin ka ria hlau na khanin min hruai na sa angrenga ma se chu hlan han sak chuanin katan huana trong trai nang ma tan po trong trai an ti tak kan pin dana tanga lo ngai thla mai khakania mi ron deng dot maya nang ma tan po trong trai atana lungai lo katana thisana farti an han sak chho kha a chiang chho ta deuh kuara dot an han sajela ka siwal lungai thla ka kalpuya ma tana in belin a phurkal varing hatina tuarin tlan zota ti kha an han sa chowa a chiang ta khop maya ama chuan pathian felna kan ni the turin sual re hrelo chu ke mania wangin suala a siam ta ati ta kha ka hril ru alo lang non vele a obzia kha ka chang ta in ka ria chunga tang chuanin kan lim chho ve ta viawa no pang lim takin tiang chuanin zirna chu St Paul's High School atangin matric ka ti chawa chuan matric chu Shillong High School atang ka exam thunga ka pa kha Shillong transfer ne bangin Shillong khanin kan tak nge zelana ta chuanin St Edmunds atangin BA te chu kan pass ve amero chu toblama phei kha chuanin timela BA china kha chu evening shift unti tlai school khanin ka kal chhobe ta deu mai me na thok chungin tiang chuanin BA ka thleng ve ni chu chuanin rongbola in lu chanda na kha lu chhoda na kha in han shilla BA tang chuan in tinge theology lam khaizir chhota ti na ni nia rongbol na lam ka kaldan kha eng tin nge asoi dan tur tak pokar thiam vak lova ni ma ni tok te kha chuanin ti khan ke tp te kanin pang chho ve tana aizola omlai po in tin hlalama te kan lo tui in zaipola te kan lo tui chhowa ti chuan kan pian thar hlim lai chuan ma ni to ka rongbol na hanin man na han soi tur ting chuan no pang in khom kha kan siam thino mission venga pulo ma hova no pang in khom pitei po ina aron ho sa zo thin a khanin min mang thiam viu maya chung lai kan hlim lai chuanin chuan kan zai khom thina kan han hlim kha chutia kan zai khom chu tle min pitei te ho khanin an lo ngai mo de leka ti chuanin kan zai khom na ra na ni lova kan zai khom khan tong trai na kan nei zia ko thanin khom ro chu kan ti buai ngai mi alo thunga in khom lo zana khanin ke mani hovin kan in khom khani maya kan tu ya wang khanin chu chuanin chu tianga ti pol ho chuanin aram thar tan hianin kan ngai tu na kan seng ve kanu ve tak mai bru ho hi kan ve ta zel boka chung mi tan chuanin hei khuang tir ta kan te no pan lai chun Christmas karola khan khuang ta kan tira khatia kan tir thin kha kan lo thave therio mai mi khanan lo ngai pe mo kan ti chan ten an riat khanin
ti chuan thing phur ten kanin lo fa ta boka thing te la nai boka ITI veng te so kan thing phur na thina ni Aizawl Theological College mun lui thlang de so mission vek thang lama chuanin kan thing phur na thin ta kha alo ni ta chu tiang chuan kanin lo fa ve thina chu ka tang chuanin sum kan khola Christmas tum khat phei chu rupia chera min tir thata a group khanin rupia chera free boarding school aum thina mo kulaya bru ho khanin food and hera chung te chu kan pui pa kan sum tho khom te chu atam lampo ka he to chia lo ve tam vak lo wang chung chu kan zu pe ve ani tun tlai khon hu hen reverend chong khrangan min introduce na kalo khiat ngai reng lo Mizorama Thingfang missionary ti chuak tu atia Thingfang missionary kha kan ti chuak me si lo ke ma ni chuan ma sela puro buang ale kapaloma upa vanal lo ma mission ve khami hoina Thingfang missionary an lo re lai khan he ta aruna chal lamte mission thon lu an lo re lai khan in kaming te khan lo lamanau pang ho Thingfak la khom dan khan la khomila ti in ati dan tur thing khona an khon an da tur chepranga Thingfak missionary ti in khon ta ilangin chuan omate hovinan ti thin dan khan ti in kan ming te an lo chal kha ani mission veng thanga theology zirta chuan alo hria a sumia hria rang na tang chuan Thingfak missionary ti chuak tu ta khamin lo ti tamai me ka ve le lo wa ke chuan Shillong lama khan kan pem san da ya ma se chutiang chuanin tleirol de lai tang khan rongbol na chuan kan lo tui ve de meka ten no pan lai tum dana chuanin missionary in ka kalanga kamar tarang ti kha ani top maya chain ram hi katin zon ber thina chunia nu le paina min fui na le achan chin min hril thina chu sadu sundar singa te Carter singa te heng te chan chin hian e wangin chung mi te nun kha zero ve kha achak te wani rong bol tu rau kan ni kha chuanin ma se kan han ti chhozela ni BA te kan han pass chhota ka khanin ka palian buanga pastoralian buanga ani chhove mek to ani chuanin mama missionary kalidu point a thaber chu BD theology zir thinia theology ziranga ti chuanin missionary kaldon nia tia chuanin min them ta chuan BD zirna tur khan borvela kha ka buai ta deuh lekani a chan chu Shillonga kanin manga thalai angin unga ka hi khati lai chon tlangwal van lal nga ka rei de uni kha riang rei tlangwal van lal nga ka ni thin kha tuna chon Reverend Dr. van lal nga kan ti ta ni hi kan zui na sa ang renga amangai na faktu te ang te kan zui ani boka abaka khanin counselor ang te po in kan zui thi khami rong bol na kanin man na khanin khoya nge BD ka jirang ti la ya khanin min ti boy ta ang reng khop baya chu rong bol tur ka lu to na ka boy na deu chu ni Serampur hi a liberal antia liberal po chu nge ka ro chuang lawa yat mal hi evangelical antia ma se sino ti na pomlon ti tlat ma evangelical ti ka Masila ka zo thi thai ve na sa kha yavat mal kha in a biblical seminary tia chu evangelical deventi lama kha real ru chuana on devani achan chu missionary local tum te chu evangelical de lam an han tia khan kal om taka kangai ve ringota tin kan zo chian chuanin yat mal chu Serampur khanin alo affiliate to tho mai ni
Serampur in a pom lo chu va sin le pom lo ti khan sia ta chuanin Serampur in a pom to tho si chuanin lut veila a thang ti khanin kan ho tu lian te sinot ho tu lian te kha Shillong assembly and local tumin ka zot nge e principal lui ve ven ni to ang nge pakhat chu thi to nge moral to nge chu te chuanin thil chuan soi hovila a chiang maya deal na teron siam lan tia deal na ka siam ta ti chuanin min interview ta ma se chu min interview result chu chuak ta lo ni a chuak ta lo han ti la min thang ta lo ni maya a chan chu min interview na khanin khoya nge kali don ti khanin khoi po a tha thovin karinga ma ro chu yat mala kal hi ka duani khakati de ngura min tir thei ulang chuan kalom khopang katia masela board chairman khanin yat mala in tir hi chu kan la ngai tu angai lova atia chuchumin chan na chu ni ta ke chuanin ani Serampur le Bangalore te hian tir don ta chei du thovange man tia du thowanga e maseka du na ber chu yom na yat malania chu ta chuan min tir theula ka ti de ngur awang te po khanianga result ka nei talama ti chuan khong zirta yat mala chuan ka zirta ma se yat mala ka kalma khan chu khuna liam to sia e hun khaila ka khan khuta diphuwa missionary kal upake sai bela khani min rot pui hlauro hei pui kan ngai na sa atia Union English Christian School khani diphuwa khani chan pui turin ka chuk ve ta thu ta ni ti chuanin kum don chu ka chu thok ve nok noka chu ta tang chuanin ka trong trai ve ta chiam lalpa hei kumina hen sponsor tur min pek lo chuan BD hi kasir lovanga ti hianin missionary teacher te polo ni ve thova heta hianin hetiang hen ka thoklen ve to mai don ani anga e amero chu BD zir kasir hi remiti ni chuanin min sponsor tur te po min pe turin kangen cheni kumin chung ngai hian min sponsor turin kangen cheni katia ni somaral main le kha ka muta ta chuanin uparo kam lova dor pui KTP leader le kha hi lo nia bi di ziri du ti kan ria iduna lama izir theine turin KTP chuanin pui che kan du ani lo chola kan in kom don nia ikalpa in aron tita chan na chu pathian chan na chu zom lo chi khani to si lawa ti chuanin dor pui KTP tirin BD mala chu ka sirta ani achun ti chon yat mal kha hnuwa sinotina pom le ta ti nange engtinge BD izir chwa na mun khani sia hei ATC principal lai ron khen box sia ni chuti chuanin han ti taila yat mala BD kan zir zo kha helama ti chuanin theological college khanin mun min lo nei takin tin ka han dab ve dek ka masela lo omrem chang ta sia lova chuti lai chon yat mala khan zir tir turin min som ve boka Dr. Brian Wintle a principal tran lai chawania thian koma min kom ve phadeu akup thua po khan ani ti khanin ngam ta ka hetai lo kir lenga Bangalore te ti hianin pedagogy seminar te va tenanga ti in min cha thapa lelam akhan khulama chuanin zirtir chu min ha som ta ka chuan tha mai om mangi chu kat ti thova ma se keima in buat sai nan chuan
Mizoram mati podcast ha in karinga khalam kha kan dapama se helam kha akotalo angre riau maya khulam hanzirtir hal mai tur pocher ka in buat karil ru chu in pe tok lo angre khop maya amero chu Theodore Williams kha ka zot ta Theodore Williams lo zin lawa pathian in kong te hi khara kong te hi pathian pokina hong thina a hon lai renga lut lova a hon lo lam ki chu ki khona hor har khop mai atia va soi thiang nia chu wang chuanin yot mala khan kalla thamai lo mi ti na chuan ka nga ya ma se shilonga kan hong chawa Dr. Ben Wati hi kumsam ni pangalai yotmal Theological Education Board lo om to khania ani hianin grassroots rongbol na mi pui rongbol na hi itui boka chu wangin tuna hen grassroots level theological institution kane Clark Theological College mokuk chu local merote Clark khan kum khat han chawa yatma zomle tur khanin kakalta mokok chunga chu ma se anni affiliation an lo du vesia zoi te in ti khan min char chawa kum thum chu ka han tling tla veta Serampur chu ngaro affiliate ve ta nge Clark Theological College po chu ti chuanin khami nuwa khan khatia kan ti ta khan chuanin MTH zir kha kan thian te na ngai tu sup boka ka ngai tu vele ta United Theological College Bangalore lo kha chu om chuang si lo khang lai kha chu ani MTH zir na tu rem chang tha kha Serampur te chu om ma se kalatlang me lo na zok de khani ma UTC chuanin MTH ka zu zero ve ta karon hong chokha pro pastor deal veila min la du to mai angem katia kan dap deu china han deal vela chu min ti ta kan ho tu de chuanin tiang chuanin ka deal ve chulai po chuanin eng ma chu kong kharon hong te ba ma se pro pastora lukha pathianin tha ti niange kalut ve ta ni ni tak chu ti chuan enge doctorate degree ilak na chung chang hi han ti le tai la ti chuan na danga zona danga kan kaldon ne doctorate chu nia MTH te kan zo ve ta ka probationary pastor kan om khan kalau chal kalau upaman viau to ti mayang ka kalu pui te ho kha chuan puchuan o memo uchuan o memo khamin lo ti vek to chu wangin sinot po khan min man mo pui ani ka ria ti khan phule la min pro pastor tira ser chi pa pro pastor kum khat katile kum khat ve ve nia ti chuan puitling pro pastor puitling tameu lo chuan min nem het ta thutani sak ze ko somret paruka pro pastor ka luta somret pasaria serchipa phulena tangin pem pheya ta chuanin min ordain tak thu ta chuan khuta velora thon se kan duan ti deva Reverend Dr. C Pazona khanin rem chang lo iti lem lo chuan kan ordain ang che kan thon ang che tia rem chang lo na nei lo ve sinot du na lama thon turin kan lo lu tani to lom ka tia ti chuanin min ordain thu ta sang kha za kwa samriat pasari sinot chuan ti chuanin velora kumli kazu chaplain ve ti chuan chuta tang chuanin doctorate zirna mun kha lo nai boka UTC kha satri in abe chanbo South Asia Theological Research Institute ti khani ta khanin ka vazom vele tani
kan ho tu te po in nasa tak chuan min fui lo na mai ro chu kan sei mor mu ta ka chuan in doctorate zir kha kan lo tran chho me ka Dr. Zai Ming Thanga khan degree adong chho to lai le run Dr. H. Vandal avale run Dr. Roger Gai ko te khan an lo tran le mek to chuan in ke apali na turin inga nge ila history of Christianity ania ko ran san chin ti hi ni ani hei rong bol na khanin thil sei tur tam tak chu omanga har sat na ito emolom na iton mo isiat ring khamia pathian I na tho ron lang kha sei tur tam tak om zinga iril rual lang sar zwal te min shil the omen lang sar beremo angka nia har sat na big han to sei tur chu atam theyanga amero chu hei mi te na har sat dan han to ka sitatranga lom na le lim na danglam tak bai han to ang chi thiam takan han soyang chi hi ke hianin katong về mo ti te kai ngai tu athina ka sei thiam vak lutuk lofa thil danglam deuh har sat na min siam ve deuh tavia vero chu min siam zui ta zel ve thei han soi tai la bd ka zir final year khanin kadu hianin min thi sana ama khat lom ngai takania wangin a cancer ti kha min hril tlat lo mai ni anan na kha cancer ani ti ka khachi alofa na de lek chu ni ti ka ria a mero chu ka chol hong in ka han lo chu mi cancer na lo na si chu cancer ti hrelovin ka chu ka ho san le maya bi di thesis atana interview kan nei vela khatiat lo khakania kachuk le nu lo rei lu tuk lo ti ila thathum thali emo nuwa khani athi thu kha kanavin min ron shil tamaya chu chuanin min thong khopa rongbol tura min buat sai tu perle min chong trai sak na sa berle kabi di zo hlan rongbol ka lu hlan ngak lel per tu khan an om talo thut mai chu min thong khop mai ani tak chu amero chu hun har sat lai ni khang lai kha chu telegram in min ron shil na kha ani thum nuwa ka mu chawa han ho in om zia po nei lafa tin a ho na kal kong han kal na vel kha rel te bas te a zom nuai kha ni wangin nge a har sa a hon po hong lovin ka khian nu cha Christmas te le kum thar te po chu ka manga chu chuanin ngai to na tam tak min pe a mi hring te hi pathian rong bol tur kanin buat sei lai hian mal som na tlirin min zui tura te hian ngai chi rual lo ni lawani hi ti te min ngai tu tir khop mai ti chu bd han zo te mta chin zo te tu na hei atc principal in ni te chu tharawin mo wan lama lo lom pui hle don che ani zo chu ni ani hei chung ko poimo na lam hi kan zo dai du che a ni enge ingai poimo dan hei kan choi thina chon ko shan ipon khotlang ipon masaber chu mo society masaber rongbol na po masaber tu chung kwa hi ni ti hi nia mase rongbol tu abik takin pastor te upa te heng ang hi an fa te a te le mo nu pui fanau te po niang chu nu pui te telin te ang hi har san te poi om fo thina ni e pon lama in man na tur tam boka wangin mi pui rongbol sakha nga ya e mani chung ko bi kha hun pek tam tok theilo na te mo khami attention te pek theilo na te kha thei bokani khalaya khanin enge hemi chung ko bi poimo na shim ri ro om kha kan zot dai teng che apoibo katikho mai Christian chung ko ti in kan lam tama hei hi chung ko Christian
tura Christian chu kotin hi kanin zirtir le kanin kai ruai hi ama saber nin ka thina keima ni chung ko in tha chong chore renga hian kapu hi pastor ne pastor lian do vania chita tang chuanin soma pakhat pe khrim khrim te hen lo in zirtira vain ni theng hian ka u naw te ho ti ila kar khazin an ti ho te zong zong hian nupuyan ru emo an lo ange ni an lo che nal love mo ko khan mi man an che moi vak love mo an ko khan mi hle nge hle lo khachu thu pakhat ani tin lo in ve zeu te po hian ma se an zama hian he mi atha ho hian ka hiat na asua lo chuanin soma pakhat an pefika chumi chu kapu ina soma pakhat chung kwa nasataka alo zirtir baka ko khana alo zirtir thinwa hian ani in ka hria khalai kha an nun chu eng po lo ni ta se enge bachena pathian trina le pathian ta na in pek du na kha an chak lo na zong zong chung po khan enge mochen kha asoi ve de bem o katia a thaber chu ani hau lo maya na siol chung chung pen chaw pakhathian pela kan tha ni mai ti lampang ang chi kha chu ni mi alova amero chu enge mokha khanin pathian lam ngai tu ana ni pathian du zo enge moti talati ve du na kha ti langem ti te chu ngai tu ana oma tin ni chinai se kan soi som ta ila pakha zona pakha ta kha van duina emo harsat no bi ke mo ti a po khanin ne fanaw lama ni china ka soi to kha vo big kan nei ve ta tu theng hianin kum som ni ve to akal theilawa zun ram thiar po khapui ve ka ngai ta anu ne ni chonin kan ti lei thei to lo chu ani khami kha well sa piang ber po khania uk kan omlai piang ber kha ani loya chu chu ngai sakhi angai chuang maya kan hun po ala nema alo pian hi doctoral research ka ti lai khani boxi kha khanin har sadamin siam na sa ema u te hi kan ngai sakpan how lo mai ni masala amma khanin kanin concentrate chu har satna kan kanin concentrate kan thei to pakha kha pathian minga ti maila maka kan tia maka kan tran pui le atana kan in pek na hi u te po hen mala som ve in ka sia ti chu chuan ke ni chu fanau zil thiam lo tak po kan ni amero chu ne kan thei to pen hemi ma ka lo piang chu kan han buai pui chowa an ma ni po kan buai pui lo lai khanin an ma ni in buai pui turin pathianin alo tran pui ve chauze la tu theng hianin ma ka kan bor khoma wang hian pathianin kan ti thei lo himin ti sakna sa in ka ria ne Christian chung kwa ti chu kan ngai pui mo in chung in khom po ani tin in khom tiang te chu kan han ti ve tho na in kan fa te en kol na ko nga hi chunin kan in chuang lo khop maya zir tir thua po hen sikul zirna lama po kan pui hlei thei lova ma ka chuan kan in burbun ba ka chuanin kei phei chu doctoral dissertation ka ziak chho te lo ngai ta chuta pastor kan lo ni ve box sia wangin ka ziak top lama chuanin atc a hian mo phurna kha min pe chho vele ta box sia ama awang ka ziak zo mai theilo le atc mo phurna min pe ka kha ain thua thip lai chu a ha tha kho maya ma se chu nga chuan pathianin thei to pa atana chandan te po min zirtir ve in ka ria har sana le mang an nakara
pathian hi anungani ti hi min mu tir chiang khup maya kan zir tir thei ba khi pathianin thil thalo te mang hian ti mayang ni hring ngai to na chon ma ka lo piang vele na har sana min siam zong song khathil thalo ni poin a chal the o me ma se chung zaramal som na kan don chu soi sen pon ni lo be ani ngotang ngai to athem ran ngai to pui ringot che pon kan siat pui phate uai uai mai che har sadan tu te mo ni ma se pathian in fa te po en colony ti chiang he mai I ani hei I thu pui pakhat I ve em tun hnaya po sarmona te in thak ale isoi tam Mizo Theological Association MTA hopana in din chan in ngai poimo per kha koshan in pum khatna in remna khania khami chungchang kha enge rilro omte min han shi te che ni hei hi thil poimo tak amero chu zan kha thil thua han le bura khetir mai chi ni ru boxi lo ani kum somli ai tlen be hian om mang lovin ka ria khovela ko khan in zom khom le in pum khatta ko khan sang pol sang in zom khom ta kum somli ai tlema in zom khom the chu an kal chakle ti na te po hi alo ni ta ani chu nga wang chuanin lung bang sut ang ni dan te po nalai te po om hemi tum tur hi chuanin ngai tu chian po le khan a hu phur om maya amero chu MTC kan din khan sang khaja ko somriat palia kan din khan kan din chan pakhata chu Baptist le Presbyterian ina ramri an thia don lai boru khani chimi ma chon ka soyang khan Shillong mizo ko khana kan oma Shillong mizo ko khana khanin Baptist le Presbyterian kha alian per kan nitani Mizoram a boy wang atlan sithla ti mayang atam ber kha chu an ya malo omsa na thokte le I kha chu an om thona in APMK Assam Phaitwal Mizo ko khanti a vo thina kha kan chu khlak ve chuan sang kha ko som rupa ko chu khlak ve chuan in ZPMK ti lo ni to a chi chuan in hlim takin Baptist Presbyterian Salvation Army Roman Catholic in Seventh-day Adventist te po adu khachon lo tel feka thova kha ho kha ko khan pakhata kan loi maya anu ma hlim om em mai ni amero chu kha ama enge mochena boruak lo om to ti mayang ko khan sang atang loi ho na chu ngai tu na sang deu te oma alo om chho seta tle ma enge mo ko khan chunga in ti to ne na kha ko khan le ko khan in be na tan khanin man alo ni chho ta deu tlat mai ni chuan kumsa khazakua somriat le somsari le parru ka soisualo chuan somsari le paruka Baptist ko khanin in khom na sang kan run nei to do ne anti don chho lai vel khanin Shillong mizo ko khana khan secretary in ka ve lai ni tani ta chuan kan ru hi ana em a thalai te kha khatiang anga a in then zong le a in khom sang zong a in ti sang zong kan han ti mai tur kha kan ril ru hi na vong funga ni ma sela kan roi tu te mit mei kan en pa lo thei lova kan du thu te chu soi ve bok mai la an kal dana kan kal zel kha angai boxia chung te chuan ril ru na chung khan lam trang nei lo thei lovin min siam boxia chung lai har san te ka thir le chang chuanin karil ru hina bong fonga amero chu an in then phokka Baptist hoin an khom ran ma khan ke chu di phu khan ka kal santani kalo hon le a kan han in khom rang kha chu chap chung deu tak hian in ka in khom ani ber mai a boru ka hreum le tu ko ran hi ni in ka kha thei to lo renga ka ama kha chuanin lali su Krista ko ran Isuan ko ran ti hi ani chia mai khan ka hre thina ma se
khatianga kan han ti chho kha ko ran hi ni tal ani to lo zo vek hian ka ria kan ril ru kha a fu thei to lo dik tha thei to lo re dik om tum po khanin kha san na khanin har sa da min siam na satlat mai le kan du bak te kha mi te ponia a soi tira min ni tira min rel tira min ngai tu tira tia chuanin alo ni ta chumi pia lama chuanin chumi nuwa chuanin chu Bangalore khan kan han MTH kan zu zir ve ta kha ani chuan MTH kan zir lai khanin Reverend Dr. Ke Thanza vate nupa Dr. Arlian Hunite Reverend Dr. H. Vanlal avate tin Dr. Roger Gaikwarte le atu de leka Reverend Josali na kolni te hokha ta khanin Bangalore khan kan zir ho kha anni nupuite athen Reverend Sibiak moy pote na athen an nupuite chim chan ko ran antila athen mar chan ko ran Baptist le Presbyterian ti khanin in kopren manupa in siam khang te kha chu bo ruak lo lian chhozel khanin ramri thia ani don ni ome ti bo ruak kha lo le chhole ta kha enge moto kan soi thei ta kin ho in zom kho mangu kan te Mizo Theological Conference ti na ti ra chon kan bo ke sang ni le pakhata Mizo Theological Association hi chu amin kan no puthar ta chau zo kha ani tiang khanin kan in siamatin Bangalore khan Mizo nam in pum khan kha kan ngai to na sareng renga Shillong atanga kan ngai to na khan mila kai ruai zela Bangalore po khanin Bangalore Mizo Christian Fellowship kha sak takin kan siam ama Mizo in khom te kha hei hi chu ko khan enge moi min ron ti buenga arem chang e mai Bangalore Mizo Christian Fellowship tiang ti in ka secretary la pukin khang ho kan u te ho khanin rot na thatak ta khanon siama PhD sang le na te purin sang IAS te pu la ro khum pachuo tu na DGP Karnataka te ho khanin min ho khom ania khatia Christian Fellowship in pum khat Shillong kan ni nuam mai anga kha kan han ni le ta Bangalore khan United Theological College be chan khanin nuam mai chuti ba ka khanin Bangalore Mizo Association po khu chumikum boka sang ko somre pali boka kandin kha ani bokani chuti chu nang ma hianin in rem na lampang hoi hian he ta Shillong atain mo alo chia ne shim che ni chu khami du na te chan BMCF te BMA mo chung ho in han din ta tuna khan khu BMCF ti thin kha Presbyterian ko shan te an ding sang ve le ding sang ve le a committee na chuanin soi tur sia ta har khop maya ka tan chuanin chu wang taka vezel te po chu ni ti ro hei ru te shom khop mai chanchin han ngai thla khanin thla tu te atangin pastor lian do wa thla mo ti chuan rong bol na po nu le pa inan hlan pian hlima po khami rong bol na pathian rong bol na ruina achia ne kha inia hei hianin tuna po hianin nangma khal tu ber drive tu ber che ni ti achiang hle maya he chu henge yang aro puina tak po ani ing ka sia thil dang tam tak thlan tur khovela na tam tak omlaya rong bol na kha enge nyang lut tak mai ni da ani kan ti do ni then kha chon he pathian rong bol hun puma rong bol te hi thil dang chan ta bi kriya wen sia na te hei enge nyang hlan bi ngoi mo in sacrifice bi ta ngoi anga ngai na te po om theya ni ma se nang mani chung kwa ale nang maron chor chwana hi chuanin rong bol na kha enge nyang ani tur angani ini tur angani tiang top khana ron langani pathian khong na adik khop moya ni khati laya Shillonga kan thalai howaka BA0 howaka amak angarenga
cái ní rùa là mi khắp bằng căn nín cái gì pu ava H1 lal ava te lal duy luang te tin mal soma EU USI in mang ta em te le anau ding te po hi ania chuti rual vel bok chuanin puwan hela po hi khalam kal tum khania serampura hen evangelical chu the ni ti ka proof to na ti khania khami bo ru kha leng ve de boka kan hun lai khani eng ma chan le eng ma lo le eng ma kalsan kha kan nei chuang lova ni ani na tur pathian ni na min kong min ruwa sak khan kan kal ve ni top mai amero chuni iat mala kan kal tekha ka in chir lo na sat ta khop me tu na hianin a king ti mayang theological institution in kinga ngai thin pahia khanin kalut le ta pathian lo rem ruat ani chu chung te chuanin thil eng kim mai a in rem na lai om dan te tin in rem lo fir fia khi chu khoya pu uchuak te fir fiak te hlei luak te hi chu in rem thei lo lai hi chu om tho amero chu a in rem lai kha a om thi na chu ta chen Isu Krista phe hi chuanin eng kim mai pathian na a fo khom na tur hi Krista hi alo ni chianga chu mi zara chuanin in rem na hi chu a om thei ni ti hi mana kan talk show kan sayang deu khan tiro Mizo Theological Association shwai tu tin kan sai hong khan ko sang tu na denomination sang poi kanin rem lo na ai hen kanin an na mo kanin an lo na ai hen kanin an na hi tang zo da ya kha nge Krista apum khat vek u naw kan ni na kha handa ma sabirila Presbyterian kan ni ma in Baptist kan ni ma in mo Salvation kan ni ma in Mizo sap vai kan ni ma in pathian fa kan ni na zo ka kha handa ma saila tang khan in rem na tak hi alo om theya chu tu na po in tlang a pui meka han tlang a pui zer ola ilo I pension wa phei chuanin nge nyang phwar na kha an tlale zwalanga ti tiang mo sinot phwar na khan an tlale zwalanga I au na sale zwal theng ti porin oma achan chu pathian in he ta chu Shillong atang dai to in mo ke TP shwai tu te ang khalaya KTP ti mela Mizo ko shan zom khom shwai tu secretary ni te Bangalore khalai BMCF shwai tu ni lai tang khan alo buat sai lok alo prepare lok vek to chia chu hwai sen takai au pui zer kha ngai ni kan ti ve ni chu thei hi poi mo em awangin Mizo u naw vek Krista u naw vek si kan han in rem lo ka hain soi se ton hi pathian thin lung kan pa thin lung ana ni le atopiratan engei ri rom de soi dui nei te pathian thu emo kan ramta ni momi han shit la ti son tun tumatan kan du tok phot don ya kun thatak mai min han pe ka lom khop maya sei tu ra tam thenga amero chu tu na kan soyang khanin khovel ne na hian chanchin thra ril turin pathianin Mizo te hi athanga khoi ko khane mo te hi athanga ni lova Mizo Christian te hi khovel te turin athanga chuti lai chuanin ko khan malte te kan be na zong te po hi han enila ahlu em ahlo khop maya amero chu te makan ti sual deu lek kan ti fulo deu lek chu amal malakan in kan tho chua na lama hianin kan va tho chua na lam ram thim ram thar lama hianin keima ni le keima ni in beilo theilo te hianin kan va in siam ta a chulai te achu kan ngai tu chian thar apoimo katia tuna hianin kum sang ni le som pali le som panga atana kan sinot budget pasta ka kha cheng noi sing khat le sang riat chuang ani ta sinot Presbyterian ko khan ringot thil pek po kha aro pui tham le tukani kha ko khan ho zong so thil pek te sor khoma keima ni in tibuai zonga kan sum man te kha manglo khanin mang khom ho teila Baptist ho budget ka riat pui chi alawariana then Salvation Army point
budget lian pui in ne anga tin ko khan dang song te po khan budget lian pui ram thar ram thim lali so Krista ram lang na tur kha an ne anga chung te chu han vom khom ta ilangin project ro pui takha siam ta ila mizo ming to ang khan ti mai mizo Christian ho kha thok chuak top mai la khati khanin tu na kan ti neu anga te a ro pui in ti tak sia kan tho ai hi chuanin ro pui po in ti vak lo mai la kan tho kha chu a ro puin ka ring chunga wang chuan mizo Christian te in pum khat na le tho ho na kong zong hianin mizo Christian zong le mizoram ko khan zong te hian ngai tu na mangila mi pui te tong trai la in pum khat na hi chu pathian thin lunga mi ani intention na hi mi hringa chuak ani ni chin thu soina kan ka soinual eden an chiani intention na le in be ton na te in thik ton na te in ti chia thon na te hi chu wang chuanin han pathian ko khan ho te le lali suwa Krista ring tu song te hi hanin pum khatin thok khovin project ro pui tak mai hi khovel hi han ma tak takila lali suwa Krista ram la turin ro pui don maya ti chung po a khovel hianin mak an tia min ron bia min ron en thak me ani chuan kan tho ho na chu pathian khongai na zara aro pui don ani ti hi kamathir ave ani chu mi itur chuanin mizo Christian song tele ko khan hote hi chan la ilati in kadu thu kan sam ve le ri chu alo mom le mai lalpan idu thu sam le thin lung du zong te kha ama thin lung du zong ani wangin apek phal nge je ka ringa tong trai in tang ho ze lila tun ai na sa hianin hemi lama po hian lalpan hla thwang ti ka ring ani kan du vek mai ni ma se engi mo te hianin la dal mai ani chuwang chuanin apop hok na tur khanin nang ma ni te pon tanin la ka ngai ni in han soi ringot te hian kong ro suwa athibe ho khain ni tat maya mo nang ma ni nge kha poimo kan soi le thin angin tu na kan tia papa ka poimo te ma chu MTA hianin executive committee member tal hi chuanin soi vekilati hi kumin chung hian soi vekila sarmona TV sarmon pakhat tal soi thevila kan tita committee ni nunga achan chu seminar in paper nal tak thatak kan zia ka nima sela shelfa kan da top zel sia shelfa kan da topa chung chu chiar le to lovin ko khana hena thoksilo sarmona to kan soi mai lo chuan kan soi thiam ma thiam lo vemo athu akha kan soya mipui grassroots level kan ti mipui no pui hianin apoi mo na te athat na ahlok na lut na tin pathian ril rui soyang khan ani na te mipuya kan tlang zat hi ahun to ni in ka ria chimilam atan chuanin MTA po ain bua sai thret zelani that na sat chu kan thei to kin ke ni faith ministries te po kan lo tang ve nga mo kan lo in hong reng ani ni hemi lam pang kan phur zong takania ke ni pol bi gom lovin hei pathian ni tlai piang adar thuma khan nam sang te le ko sang te nen kan in khom ho thina tiang chuanin in rem na lam hi chu kan phur zong khan ngal top maya chuwangin MTA shrai tu te po helai thu cha soi du te le hemi lam hoi in du phot chuang kan in hongani ti te kha kan silve je ni kan lo me in kom na hun thatak min pe wangin lalpan mal som che ro se na po lalpan mal som che ro se amen le tu na khan Reverend Dr. Vanlal Chuan Oma Principal Aizol Theological College kom na kan han nei zo ta angai noma alok thla ka zo tu tam tak te pola om ni ma se tun tumatan chan kan han du tok photani athupui ber iti mayang kaning kom na lai mu kha ko shan te mizo Christian te in pum khat na le in rem na ani ti kha kan ril ro lo wong rengila clear tu zong te pon helam hoi hian
chanu mi lo le lok me ui in ringot chu tinge o mo lo kal lok te a chak te khi en ta che vok in thi le bol ho chi sang sang thi ron luang tha a tu lai a tui khur tui chuan so lo ne in mei tlak to hlei ne kan tui tlan a lo thiang hlim zawk nan tui hnar te ti bol hlo lova hum hal hi mitin mo phurna ani